December ni sang ni som ni pali tho tran ni kan lo chuang kai le ta a Bahzar thlir tu te chi bai ule Middle East boina re deuh dawn in a langa Ukraine lampo US President thar tur Donald Trump thu soile a thu soya wanga thil thleng chhomek enin a film hnai dawn em ni ang ti ani meka chuti la chon khovel huwa boina ni le tur chiang sa dairei tura rin ni bok Syria ram boina ron al chhovele ta thunga zirtom ni khan Syria ram kho pui ber dot tu Aleppo chu Syria sarkar laka helten an la a boina na satak a chhuak zui ani Syria ram ahian kumsang ni som pakhata tang khan tual chung boina civil war a chhuak to a kumsang ni som ni khan in biak na nain he boina hi are viau to a karma sa ron al chole hloina chan kha enge niang Syria ram helpol te chon Aleppo an la a Syria sarkar sipai le an mani puitu Russia sipai United Force te chon hel ho thu hnuaya om Syria ram marthlang lam Idlib province chu an bom ve ngala hi Aleppo lu chil tu helpol te nor chu an tumna ni Syria ram helpol lian Hayat Tahrir al-Sham HTS te chon kumsang ni som ni tang khan Idlib bial hian thunun to a karma sa ni lai ni khan kho chaklam hoin HTS te hian maron line Aleppo kho puian pana ni nuwa Aleppo kho pui chun lata a Aleppo kho pui in chuna hian Syria sipai an thi treu nge a lo thei lavin Syria sipai te chu Aleppo tangin anin thiar chuak ta ni nimin cholni khan Syria ram helpol HTS te hian chimlam hoyam ha sonin hama kho pui lak tumin man la le to ni Syria ram President Bahzar al-Assad chuan nimin khan fir fiak te le an tho pui te laka tangin Syria ram chu an him don ti apuang ani kumsang ni somni chawa khan arab ram thalai te chu ram sang an har thara sarkar ding lai du lovin boinan siama mi pui sarkar din tumin an boinoi ani bermaya hi Arab Spring antia hemi rual hian Syria rama po civil war hi in tran chove ngala ramtam taka chon sarkar sipaiten helpol te chuan met mit maya chuti la chon Tunisia le Egypt te chon sarkar tharapianga Syria rama po helpol le sarkar in beina anasa chhozela chumikal zel chu tunan boina hi ani Syria ram boina hian sarkar sipaite le HTS sipaite chu anin ne tok angreng hlea Syria kho chaklam kar di sau tamna bialte Syria ram chimlam hun thren khat te po helpol te nan thununa kumsang ni somni mars thla khan Turkey le Russia te malak na in Syria le HTS te hian in ka ha in rem na an neya hemi nu hian HTS te chon Idlib bial hian op ta zelani HTS hi al-Qaeda hnuaya omtrin Jabhat al-Nusrati an ni thina US Russia le Turkey ten firfiak pola an puan an nia chuti lai chon Turkey hi chon HTS te hi arukin an tran pui thin ni in fiat ania Idlib province hi Turkey ne na Syria ram in rin lai ani wangin sumdon dalama po HTS le Turkey sarkar hi an thok ho ni in soyani bok Syria ram President Assad hi Iran le an tho pui Hezbollah pol te tran pui na baka Russia tran pui na ringa nung ani deuh bera country atangin Iran tho pui Hezbollah te chu Israel in US tran pui na in na beina sa hlea chuti lai chon Russia po Ukraine in dona na satakin na in seng so mek boka hetianga Assad sarkar puitu ten do an nei lai le Syrian ngai sakman lo lai chu in HTS te hian man la ta nia ngai ania kumsang ni som paru khan Russia puina in Syria sipai te hian HTS te hi thlona mangin an bom shrep mani kha tuntruma po hian Russia chon Assad sipai te apui ngal watani US President Atana Than Donald Trump chon Atana mirin Omkas Patel chu Federal Bureau of Investigation FBI ho tu turin la ruata Patel hian FBI hi asiam danglam ngei rin ania politics atrama mel mate tan chuan FBI Director tura Patel ruat ani hi ril runam lo phana tham ani ngei tura ngai ani inrin ni khan Trump hian Truth Social a post siamin FBI ho tu tura Patel ruat ani thu hi apuanga Patel hi US Intelligence Agency lian ber FBI na thok ti tlem du tu sarkar le media aru karala thil ti ching te zui du tu ani tin FBI huang chung arin omna huai sen na le digna le theina na beidon ani tin Donald Trump chuan asoya kas hi ukil tha chungchang thil chui thiam America first thuthung won tu eruk na phor mual photo
digna le America mi puite him na konga mala tu ani ti in na fakbok chaman FBI ho tu tura kas patel ruat ta ka chuan FBI director nilai Christopher Wray chu nakum January ni somhnia chaman president office lo huna abanti remo ama in banna thelu emo angai don ti nani Wray hian Jim Comey thakin kumsang ni som pasari khan tramaruat angin FBI director ani trana ama ruat tu Trump chu chuin traman sarkar le khapoi mo kol le kol lo enfia tura a chen na Mar-a-Lago estate daptir tu khania Trump po in FBI le Wray hi huninga machena tang khan lo soisel to ani Patel hi US politics sa palang sartak po ani ran lova traman US sarkar lai puya sipai le agency mangtang kaya aruka sarkar policy ti danglam le thunun tumtu mithil ti theibik deep state an ati thin pom tu sarkar kal dik theinan chuan he deep state hi P5 kangai ti tu ania Trama ang boka journalist chen khat soi sela ramle nam phat san tu journalist te man chua shrem du tu ania tum khat phei chu Washington khopuya FBI mun pui chu ti to pa chu office chu atu ka deep state museum atana honle ngala du thu asoi hialani India ram atanga US PM fapa Patel hi Trama president masak po khan sarkar hasang tak chel to ania National Security Advisor hlui ania Acting Defense Secretary Noya Chief of Staff na po lo thok to ania Trump chuan ka Trump masa khan ka sian naro pui tak lo thok to America rama sual na pun lun zel ti topin ramdanga tanga ran pem lut miswal te po amet mitanga ram ria tanga mishing le rui hlo tol ruk na ati to pang ti in Patelarin zia asayani Trump masa po khana hun top lama Trump hian kas Patel hi FBI emo CIA emo deputy director a omti ratuma mase khati laya sarkar ukil ho tu ber Attorney General William Barr Khan rem tilova Patel hi FBI deputy director ani don chuan karwang chunga ani anga yang ati hiala wangin Trump chuan rawat thei talova Barr hian Patel hi Khovela Law Enforcement Agency lian ber ho tu ni turin tonriat engma nei lo ni in asayani President ta na thantlina ni le nuwa Traman FBI director tura Patel arwal le nga thawang hian mitam takin an soisel ngala soitawangin Trump ang boka FBI kalphung soisel thin tu ania FBI huang chunga omek te poin an hupur hlerin oma Trump beina na FBI mang du tu Democrats Party shwai tu te phei chuan FBI director ta na kas Patel ruat ani hi hupur takte in an hupur meka Social na sang zinga experience anei lo ti chu soilen berania chuba ka chon FBI director ni mek Christopher Wray chu kumsang ni le somni pasaria atra mangzo tur chawani wangin Patel ruat thar hi an social bok ani engpo ni se Donald Trump sarkar thara FBI director tur Patel hi chanchin in soi chiang don teang kas Patel tia US media ten an soi mai thin Patel hi kumsomni le palia upani in Aming diktak chu Kasya Pramod Vinod Patel ania niwe khopuya piang ni in anu le pa te chu India ram Gujarat state atanga pe manni Patel hian kumsang ni le Pali Khan University College London atangin International Law Certificate course azo no in kumsang ni le Panga Khan Pace University atangin graduate hemi Mahian University of Richmond atangin Criminal Justice bachelor degree alone to boka US Department of Defense in a biodata anzia chuan Patel hi ice hockey player coach le fanani ti in na inziak kumsang ni som pakwa khan kumsom limi chau ni in tonriat nei tlem tak chungin president Tramadu sakna changin sarkar na poimo tak chela National Security Council noya Counter Terrorism Division ho tu pania chumi nuwa Department of Defense Chief of Staff anilea soitawangin FBI le CIA deputy director ani te hle bokani Traman White House na thoktura laglu ma hian US Congress House Intelligence Committee telin kumsang ni som paruk US in thanpuya Russia in rol dan chui tu zinga atelani President Tramatlak nuwa Patel hian fight with gas ti Paul dinin ko thu boy chisang sang boy puin man la an Paul hian an mani brand thom no te po an zuara Kasian no pang le khabu the plot against the king ti iziakin Donald Trump chu achang tu pa nia Hillary Clinton chu misual nu ani thunga
hele khabua hian a changtupa chu King Donald ni in amhel ma misual nu beina konga King Donald tran puitu doi thiam chu kas ani Donald Trump hian FBI na tho danarin zo lo thu a soifawa president ani to lo nuwa sarkar document poimo ru chhuak tia a chen na in an dap nuwa pheichuan FBI le FBI director Ray te chu mi pui hriata a soisel ta fowa Traman FBI soisel na konga ama thlop durin omberle au chuak na saber chu Kas Patel hi ani Traman sarkar na thok an mani du dana sarkar khaltum sarkar chakna manga mani hlona tur thil lo ti thin te chu deep state ti in a soi thina hei hi Patel hian fir fiak taka pompuin sarkar na thok abik takin America sarkar dan le thupe kengko tu agency lian ber FBI soisel na konga amazing hlap tu ani ta a hemi chungchang hi le khabu aziakin government gangster ti in le khabu chu kumsang ni somni pathum January thla kha na ti chuaka USA le khabular tak ni in deep state thudik le mi puiro rel na ta na beina chungchang aziaka hele khabu be chan hian movie tepo an siam hialani Patel hi New York kota trama thu boyan soituma trama zui tu mitlem te zinga telin chanchin bumi te ma Trump chu dan pui kala mala na tuar tu ani ti tu ania Colorado kota trama thu boy soyani tumpo in trama lamchang thu hretu adingat ani boka mithen khat chuan Trump ta na mirin omzinga Patel hi arin omberani ang anti hialani Traman FBI director tura arot nuwa House of Representatives a Democratic member senior Gary Connolly chuan Patel chu Trump a chil rum rut tu ani ti in Traman mitling lo hlaum le omang lo lutuka sarkar na poimo chel tura arwat zinga Patel hi a cheberani atini Bahzar lo thlira wangin kan lome